Jones a'n hathro yn ddyn caredig iawn. Mae'n dod i mewn i dosbarth yn hapus, un prynhawn. Mae'n dweud, Wel, Blantos Anwyl, mae'n gen i treat i chi, 30 darn o siocled i chi, Blanta, a fi. un darn i Sam ac un i Pam. Un i Bryn ac un i Lynn. 2 i Annie am ddysgu i ganu. 2 i Ken am waith dda dros ben. 3 i Lee Am fy helpu i. dim i Bruce am gicio'r drws. Dim i Sal am wacio'n wal. Dim i Pat am dorri'r bat. Ond, 10 darn i Aled am weithio mor galed. Faint i